Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Aliin, saking Sayyidina Ali ibn al-Husain kang dadi putra jalari Sayyidina Husain, an jaddihi, saking embai, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi rupane dawuh, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuh. Arba'un utawi perkara papat, arba'u khisalin utawi papat pira-pira perkara, man sing sapane wong kunna kang ana sapa siman fihi ing dalem man sautawi sapane wong kunna kang ana apa si arba'u khisalin ana iku fihi ing dalem man, kamulah mongko sempurna apa islamuhu islame si man. Walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya, walau kana halis senajan ono min qarnihi saking napa niku wau embun-bunane siman, walau kana halis senajan ono min qarnihi saking embun-embunane man, embun-embunane kah ya atas cetak, ila qadamihi tumeka maring delamaan sikiliman delepak sokona apa sing ana khotoyan, apa sing ana khotoyan keluputan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu bada 4 perkara nanti mau kita ilmu si manfaat kakula khususnya. Bada 4 perkara serana orang andi sifat 4 nikah, maka Islam orang nikah ekoca Islam sesampurna. Islam mon orang sampurna tade, manusia sesampurna sobung, makhluk sesampurna tak bisa, pasti bada kekurangan. Kecuali situng sesampurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aneka tak andi sama sekali kekurangan baik secara zahir atau secara batin. Lainnya Kanjeng Nabi beda kekurangan nabi. Paling sempurna makhluk ciptaan Gusti Allah, lepas daripada segala bentuk kekurangan aib baik secara zahir atau secara batin, engki peneka cuma Gusti Kanjeng Nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta, engkau diciptakan mubarra'an lepas ataupun bebas, an kulli aibin dari segala bentuk kekurangan, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan Kanjeng Nabi ini ciptaanna atas kehendaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dari sempurnana je saja Kanjeng Nabi ini nyiptaaki haja mesen tibi, saking dari sempurna. Mongkaro orang manusia biasa ngaku lebih sambian tetep beda ke orangna. Kanjeng Nabi selama odin tak pernah rasanya tengke ilalak bu. Selama odin tak pernah rasanya Kanjeng Nabi ini kayak yentare lala, selama odin tak pernah.
Selama odin Kanjeng Nabi tak pernah rasana awai sama sekali. Selama odin. Karena awai ini ke diri setan. Mereka menawai soro tutupi bisa kacer. Nggih. Lala awai yocol beriyo bener bau. Tak kota. Bodoh si alagu, bodoh si amunya wong. Ayam goreng waduh. Mbak taruh karuan. Jadi orang awai at-tatsaub aneka awai ini ke dari setan. Mon asimen aneka nikmat dari Gusti Allah. Mereka namun pada orang asimen terus moci asim alhamdulillah, maka orang sengeding ocaan orang si asiman kela esunaki maca yarhamukallah. Bareng si asiman jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tak tahu boleh salah siapa tak ajar. Asim alhamdulillah tetap sunnah dua kali itu aki boleh yarhamukallah, mun laki mun bine yarhamukillah. Jawab bisa asiman yahdikumullah wa yuslihu balakum. Asiman boleh asim alhamdulillah tetap sunnah alhamdulillah rahimakallah yarhamukillah wa tabayarhamukallah. Jawab bersasiman yahdikumullah wa yuslihu balakum. Asim wis ngalaki bodrek bae je lah. Berarti beda asiman biasa klesma berarti dia. Paham ya? Paham. Orang sampurna sobung. Nih sudah datang nih. Harus paling ratin. Ngojong ada deh. Rod perod kabeh lah. Bilen mantan ratin nggih mosok langsung perot kan enten mare ngurnyang ya bilen ngurnyang enggak apa namanya bunter langsep napa bene langsep rukem letu aki ngode mulatu enggak butun letu murnang kabeh. Orang sempurna tak ada paling ratin orang saumpama sampean kebe contoh orang paling ganteng kan paling ganteng dia ada tonggel lah lain nenek bini laki biti biar nengki tetap ada kekurangan lah baik secara zahir atau secara batin tapi ada setak ada kekurangan lah tapi ada kekurangan manusia sesampurnah neka sobung mon Islam sesampurna neka bedeh belin boleh manusia sesampurna sobung kecuali situng saya Gusti Kanjeng Nabi. Mon orang sampurna tada mon Islam sesampurna neka bedeh man kunna fihi kamula islamuh. Sapa no orang seempat perkara ni kayak kandik bi orang ni kayak kandik ku leben manjenengan kamula islamu maka Islam beteti Islam sesampor teti Islam cek ngasa tengah teti muslimat cek ngasa tengah deki muslimatan teti muslimat deki mulai labung kangak belum manangkung muslimat tenah mun teti muslimin ya cek kung nangkung teti muslimat ya cek kung nangkung teti orang Islam sesampurna teti orang seiman sesampor cek nggak seneng ngurusin agama nikah mun kakanan setengah tak apa-apa setengah masak setengah mateng setengah masak setengah mata senep apa boleh Islam nggak setengah kakanan be nggak setengah tapi kibad oh betul walaupun sampean senep belum ke tangan nasi tak pati masak dari rumah sakit tak sakit tabu mun rosa baro engki na engki Islam rosa baro tak sempurna oh ya belum ke tangan deki dia senep dia ya pertama 4 perkara mengakibatkan ataupun menyebabkan Islam ini kesempurna. Pertama walaupun dabun Kanjeng Nabi
walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya, walaupun dari ujung rambut, dari ubun-ubun sampai ujung kaki khotoyan, banyak kejelekannya, banyak dosa dan kekhilafannya, banyak kekurangan lah, banyak kelopotan lah. Saking dari banyak dosa, dari koncon obu, dari bunem-bunen sampai koncon soko banyak dosa, dosa. Nah sokor andi empat nih kah? Sempurna Islam. Walaupun dosa dari koncon obu saatnya mabunem-bunen sampai ke koncon soko saatnya matelepakan. Sebanyak dosa siapa? Ya sebanyak ocan dia. Kula tak ngocakna sampian, kula ngocak kabar tibi khotoyan, paling banyak salah dan sebanyak ocan bu. Man kathura kalamuhu kathura khotauhu. Siapa na orang sebanyak ocan banyak salah, na sebanyak ocan kan kula tembang sampean kan karo benda kopeng. Mulai gelek catat berempat tang ocan ni kabonan. Orang sebanyak ocan banyak salah na. Wa man kathura khotauhu kathura dzunubuhu. Orang sebanyak salah na, ia banyak tu sana. Kiku lah sebanyak tu sana. Mereka nak kula nasihat ke abak tibi. Ya, tak nasihat ke sampian. Nasihat ke abak tibi terus teti orang sesampurna Islam mah tining bade semereng. Baik lebar speaker atau lebet live streaming neka atau se hadir neka. Sera oneng manfaat ada saya tahu dari ocaan ten kaula. Ngajak orang bagus, cak dentek titireng bagus bila saya ngajak ke. Engki cuma pacet cuba ngajak orang bagus tapi aban tibi titireng cuba neka kurang sempurna. Pada oncor bisa beri penerang de orang lain tapi aban tibi ekelo. Engki pada na temar cemplu aban bisa beri padang de orang tapi sompuna ekelo. Terus dak remes saya detik ngak matahari, detik ngak areh mampu memberi penerang, terus arena tibi ia terang, tak kurang arena, ada sompuna areja. Paham enggak? Teti orang sampurna tak ada, orang se-Islam sampurna neka beda empat perkara neka walaupun orang Islam kena tu sana kang kui kau leban panjenengan khusus dan kau le tu sana dari koncon obu sampai koncon so dari benyantus saja telah ada kebagus nasakale sokor ki andi empat perkara neka kamula islamuhu maka tetap Islam teti Islam se sampurna. Masya Allah. Mentur muka titik ilmu si manfaat barakah bisa ngalakonen amin Allahumma. Pertama ingki paneka as-sidqu dari empat perkara neka senya bepaki Islam neka sampurna. Sepertama ingki paneka andi sifat as-sidqu sifat jujur. Sifat apa? Sifat jujur. Orang mun andi sifat jujur walaupun tu sana banyak tapi jujur ocaan jujur tengkana ocakna jujur tengkana jujur beda orang tak jujur bi tengkana beda mun ocaan biasa banyak reng carpak banyak reng tak jujur bi ocaan khusus mun para pemilu wis keluar hajok malaikat mun tepan nyalon tadi tusah membela rakyat membela yang benar, maju tak gentar, membela yang benar. Wah, ki nyalon, hajak malaikat. Membela orang kecil, makmur. Deh, ya kita teti. Muncolo uwis. Ake loke. Tinggal teti uwis, setan tak melo. Jahatan bi setan. Mun tepan nyalon, wah, carmu tak beda carpak tak teti. Aroma paling jujur sealam dunia bersih putih iya lepas carpak orang biasa namun ngaku jujur yang tak jujur bu njong kok tak congoco biasa yang congoco deh aja orang jujur tak usah ngaku tak usah ngebela cek jujur engki beda orang tak jujur dari ocaan banyak bereng tak jujur bi tengka ni ke beda
libasuhum libasus salihin wa gulubuhum gulubus syayatin. Mun kelampin ngak kelampin orang hebat, asurbanan ngangkor ngajubaan imamaan, wah hajat tadi itu usah. Wa qulubuhum qulubus syayatin, keng sayang teng kadeng aten dengan aten setan. Naudzu menipu bi pakena, menipu berenggayana, seakan-akan orang jujur, seakan-akan orang sebersih, padahal orang carpak ya. Asurbanan ke borok ke timur, hutak minta sombongan. Tanya ki masjid di mau jadi sebodoh masjid di mau pokon beda. Nggak ada masjid ta, masjid fiktifnya mana? Oh tapi masjid Baitul Abid sama Arya. Nipu bi pakai nah. Orang bisa nipu kelaban pakai mun nyongo dari jilbab poh. Ajo nyai. Utak nyai ronggeng. Nipu pakai nah. Engki. Wah mun nyongo dari gaya nanaku tasbih. Tercetet. Eka kalong, eka tasbih, bodoh seneng kri, kira tercetet. Bibir komat pamit terus. Ada besen apa-apa, ada banyak ke besen. Penakut besen tabungan gemet. Nakut sepesen sombongan kare umplung, kare sekejaki belum umplung gemet dia. Tak jujur. Weh, cak hubungan beda yang tak jujur bu, tak cek. Orang ini sekali tak jujur, sekali tak jujur, jujur tahun elang. Nih nggak boleh contoh, mau kula le jujur ki, mau ndak reng bine. Lah cak lah kula dah ya ra. Kula nih kan paling jujur orang reng bine. Tak percaya coba palang. Haja lah locanan ki ya bah haja. Le berhubung apa lah tak jujur, tak percaya. Masa sumpah mallahi tak percaya bener billahi mallahi bisa tak percaya lah kadung cala apa lah ngebai berkat katik berkata semacam-macam ngaku ngebai tibi engkau karena tak percaya karena tak jujur bener tak jujur calah deh mun jujur keng calah paham ki. Mun orang tak jujur awon tahun tak jujur sekalian elang je lah. Maneman mergana. Mulai percaya bi orang ni ke maneman berarti benten sampian as-sidqu nika. Usaha napa bi benten jujur, bisnis napa bi benten pejujur ti orang insyaallah orang seneng mun mulai dari jujur nika. Masih kula jualan ki ya, Bu. Jualan ki mun tak benda jujur. Tela kanca kula cak kanca bersengocak, cak jujur nah. Apa li orang semelia bengko tak tahu saya congo cuacan kula kadang kula ngabala bi le online aja kok ngabala kok lak nasabri aja ngabala kula telele gelak dan kata derem macaran ajan kula saya kira eko cak jujur keng tak jujur tak bisa aja tak jujur keng eko cak tak bisa bila carpak ya tetap carpak bila congoco pakun congoco as-sidqu. Jadi orang sejujur ni, walaupun tu sana banyak sokor tadi orang jujur sempurna Islam. Kalungan surban, budai surban. Mulai tahu lihat hutang ngecok pau, maji capat tel je. Pakai nipu, tak jujur tadi orang. Paham lagi? Ayo berjujur tadi orang. Mun sampean belanjain bisa laki, mak beda susun ke bela. Cak moro celeng. Paham? Anu reng moro reng tak nyatanya mesti tak nyata aja pesen lagi aja. Mun tak ada ento. Kalau boleh pesen salaki ye kalaki ye beda remah. Tugas sampean na belanja. Mun beda karen na pentah sini tak kira pentah tak kira stay beki beda susun kare lemai buka langko. Oh yut. Apa sih mun kok ada benlek dei ye jangan laki. Tangnya baik pakai tiga berenlak dai.
Pecucur dadi orang iki Bu. Niki perintah bi Gusti Allah orang cucur nika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Neng ayat neka punya kandungan-kandungan arteh-arteh dari ayat neka sangat luar biasa. Pertama, Allah Ta'ala memanggil benaya ayuhan nas tapi orang-orang seiman. Berarti kejujuran dan keimanan sangat hubungan erat dengan kejujuran keimanan neka. Tak bisa pesa. Buah daripada iman adalah jujur. Sebukale sambian ngaku orang seberiman tapi sambian tak jujur, iman tak yang kep. Sejuta kali sambian ngocak beriman tapi tak jujur, maka iman tak sempurna. Berarti iman, keimanan dan kejujuran aneka tak bisa pesa nikah. Saling satu dengan yang lain, saling membawa, saling membantu. Terus titik Islam sesempurna kutuju. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang sepada iman. Dingaki. He orang-orang sepada iman. Panggil tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takok ke Gusti Allah. Sebelum Allah Taala memerintahkan teti orang sejujur, perintah takok ke Gusti Allah. Iman takok ke Gusti Allah. Apa cukup? Tak cukup. Buktiaki keimanan kau leban panjenengan dan ketakwaan kau leban panjenengan. Buktiaki dharma cara membuktikan. Wa kunu ma'as shodiqin, selalulah bersama dengan orang-orang yang jujur. Mereka sahabat Abu Bakar As-Siddiq benih julukan As-Sadiq. Tapi As-Siddiq neka tadullu ala takfir, nyaman sighah mubalaghah. Cek jujur sarah, paling jujur orang sahabat Abu Bakar As-Siddiq sehingga dijulukan As-Siddiq bani As-Sadiq. As-Siddiq wong kang banget jujuri, sirah mubalaghahnya mana. Nah, oleh karena itu perintah ini dari Gusti Allah telok nika. Iman jaga. Patakok ke Gusti Allah, wa kunu ma'as shodiqin, soro selalu abareng ben orang-orang seju. Orang jujur tak kira kasta. Ada cerita orang customer ke jujur ya Bu. Duh kastanan kok jujur, cek keng guru kok nyaman gelak sobung. Nyak banyak orang kasta sebab guru. Ada orang customer ke jujur nih ke sobung. Cek jujur tadi orang, bapak jujur tadi orang pejujur sarah. Cek ngocak cek jujur. Bila sesoki ya. Lah kejujuran ya. Tak kisoki lamon soki tak barokah sebab hasilnya tak jujur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Alaikum bis-sidq, hendaklah kalian selalu berlaku yang jujur. Debun Kanjeng Nabi perintah nika. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Orang yang tak jujur ada kebagusan sekali lah. Ada kebagusan sekali. Mun tak jujur, imma tak bejeng, imma tak apasah, cek dek sambian jujur, cek ke pangeran tak jujur kok. Jadi karo orang. Hah? Gusti Allah bae cokocoh. Gusti Allah bae cokocoh. Apa boleh cuma manus? Bila orang ni kayak kocak orang jujur, wa ma yazalur rajulu yusaddiqu wa yuharras sidqa ala hatta yuktaba indallahi siddiqa. Orang selalu berusaha dan berusaha untuk menjadi orang yang jujur, bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dan mencatat baginya siddiqon, orang sangat jujur. Ki kudu elate yang jujur ya. Ya. Kudu elate, bemonte elate terus carpak terus.
Temu tak kira temu dioreng. Sepandai-pandai tupai melompat ada kalanya bersiapal. Sepandai-pandai tupai melompat. Dia lagu ni dia. Sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh ke bawah. Lah tadi Mas Habi engkau lah. Seterpenter bajing loncat. Apa can maturana? Epu jo penter alonca dari pohon ke pohon, dari bungka ke bungka. Beda tabuk lagi aja. Kayak ada yang tahu. Tabuk berarti kegerbun aja. Seterpenter orang notopen aib, kesalahan dan ketidakjujuran pasti berdekalan ditemu kia. Tak kira temu. Ibarat botang buntu kata apa? Tetap beceng abu. Maka cek sempen elangaki beilah. Carana berusaha belajar teti orang jujur. Para saja mereka lah. Antarmu kita ilmu manfaat. Ki kare telokan iki. Memberi ngatanya apa oleh ngaji. Soro baju jujur. Jangan sampai tadi orang saya carpak. Na'udzu yateh nekal. Yateh nekal sebenarnya tak jujur ya. Waku ning akhirat koncir al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Waku lesan sepenter bersilat lidah. Wah bener orang ngetok silat, masih colo na silat. Saking penter congoco bersilat lidah. Alat bersilat mungkin colo. Wah mau soro congoco bahkan nekat napa orang congoco orang nekat yang kep keahlian, yang kep kelebihan. Wah penter mau soro congoco. Soro tak jujur aja paju. Lalu para kiamat tongku. Bawa mentah oleh sombong deki santre seket ngebela 500 diro lah. Sora barokah ilmu nah ya. Engki masih kula benekeng kejujuran enten belajar saya kuat sama sopo PC Bu. Masih kau tak kuat. Siapa kuatan aku PC meluru biru rame rasa tak budak ora. Elong segong mergong. Mahmur tak ngatak ya siapa sih kuat ta. Mergen cecak kecak tadi orang. Kula tak kecak nasihat ngabek tibi. Keng mun ki carana tak jujur pun hindare. Nah, mun ki carana tak jujur hindare dadi orang selamat dunia akhirat. Lamun orang terus carpak. Wa iyyakum wal kadzib, can Kanjeng Nabi. Dan takutlah kalian atas kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta atau kebohongan akan mengajak terhadap kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mengantar kesiksaan, yakni apa neraka. Semakin banyak carpak guru carpak sampai orang titir yang celaka. Sebab colon tak jujur gila. Na'udzu termoga kalau panjenengan itu yakin orang-orang saya jujur. Amin Allahumma. Masih anak belajar jujur. Mun bertamu jangan bela tade. Kebela tade cong. Belajar cara apa kan? Dememan. Ada can siapa can emak. Mun sampean tak kenceng senemunen nah, cak temunin beres. Daripada sampean nyuruh anak tak jujur. Beda telepon. Kebela tade cong, bapak lako. Eman saya nyuruh. Sobung bapak alako. Can siapa can emak. Bapak beda mohon bapak. King can emak lako. Ledak masih ngereng anu can emak nih kan tak jujur kan emak berarti. Anak nih belajarin apa? Jujur. Cuk sampai belajar cara pakai anak nikah. Sampai tua congok cerita Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir kita acara amah. Syekh Abdul Qadir kita ada wa rampok bi perampok. Mahada ya bunai, apa wahai anak? Wah, are pese, mek sabuk dina engki embuk senyoi, tako elang ejai, berapa banyak? 50 napa 5.000, 500 dinar.
Loh mek cucur ban mbok apa sen cek sampai carpak dek sapa bayi, cek sampai congoco dek sapa bayi, embon pun ngocak ada ya, engki, dek sapa bayi tak oleh, dek perampok cucur, akhirnya todus si perampok atau pot dek ke Syekh Abdul Qadir kenek montu ke Baghdad norok rombong na orang alako entar ke Baghdad, entar ngaji Syekh Abdul Qadir neka, tahun yang jalan norok rombongan orang ngakola anak bisnis, jalan rampok, tepak situng ni jujur mulai na cara pakabi, engkau tak ngiba apa, engkau karong ngiba abotok kelam pito, tepak Syekh Abdul Qadir baca jujur, apa je bese, masa bagi dia jahit bimbu tak elang, berarti kan embuk sehebat neka, tak mungkin Syekh Abdul Qadir yang ketujuh orang raja kecuali dari embuk sehebat. Tak mungkin anak itu orang sehebat kecuali sampean gak ada apa hebat lembon tak salah suwak colot bener kitok saya suwak masa colok boleh colok suwaki ya pantas anak cara kelajar tetin paham termuka tetek ilmu semanfaat cek sampai tetek yang tak jujur orang carpak ngajak dekah engki beneka al-fujur yahdi ilan nar. Orang carpak ngajak dia ke kesengsaraan, kejahatan. Rata-rata orang tak jujur ini kejahat. Mulai kejahatan saya kelako, ya jelas siksaan ujung-ujungnya neraka boleh sana. Naudzubillah. 4 perkara situng napa harus sekalipun dosa dari koncon obuk sampai koncon sokor orang kele esto andi sifat 4 sepertama jujur tetap ekocak sempurna Islamah. Enggi termuka titik ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah hasbi. Bu Aisyah kerajaan, dari Bu Aisyah kerajaan untuk kedua orang tua dan semoga lulus ujiannya dan menjadi anak yang soleh solihah. Amin. La ilaha illallah hasbi. Dekik di budi. Dari Supintin. Sobung catatan nah dari Ikrimah tujuan ban hajat kapi mantere-tere mai pakempang. La ilaha illallah dak tole sana cukan seteti hajat di hajat na babe hajatunya kapi terima tining Allah Subhanahu wa taala. Amin. De minta barokah Fatihah untuk Bu Rasmuna, Bu Mur, Bu Hafsah Sulia, Pak Khatib termuka pada sebuah ratu sana. Al-Fatihah. Barokah Fatihah kangkui Pak Suha, Bu Ruqayyah, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Bu Hamami, Ben Setijah Ali Kopur. Coba lagi. Buli. Setiap keluarga sampun nikal umur ibadah boleh tolesna. Dari Rukani untuk Rukamat Siti Hasanah Muhammad Dola Rahim Nur Fadilah Maya Pak Rum termuka pada sebuah ratusan. Al-Fatihah. Sobung toleh senah setelah sandi hajat teman termuka pakempang setelah anak-anak teti anak sesoleh solihah. Terakhir Ajhalul Wara untuk nyoon barokah Fatihah almarhum Pak Haji Nawawi, Ahmad Tohari, Pak Hafid, Pak Mahfud, Pak Abdul Muhid, Nyai Fatimah, Ibu Aminah, Pak Muhari, Bu Karwati, setelah ahli Kopur dan keluarga kulman jenengan sampun peleman ke alam Kopur mentermuka yang kak terceteh terima setelah amal saya nah mentermuka sodakon pada Pak dek ahli Kopur padang bacemper di Kopur sebada umur tambah umur sebarokah sehat wal afiyah sesakit menterparana sehat wal afiyah zahir batin dijauhi dari segala bentuk penyakit zahir batin. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terakhir dari Pak Jianas. Kenapa Bu Jianas? Pak Jianas Rempeng. Terus berempat Rempeng ada madrasah. Tahun yang berempat ni kapun banyak oleh negara. Semi itu ngah lesoh. Ya sekrek-sek. Mentermuka tetiakina sodako saya keterima.
insyaallah barokana madrasah saya perbaiki nika insyaallah tapi insyaallah hajat-hajat terima amin amin tahun yang senapan nika mari nika bagi ka panitia termuka gantian rezeki sehalal sebarokah amin al-fatihah afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan wa la mahruma. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال ونجنا وأهلنا وأولادنا من أهل الضلال وفعل الجهال يا عزيز يا كريم يا متعال بجاه مولى بلال. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا